سینماکار کرد کوبانی مصطفى علی لگل چند سینماکار جهانی دن کو فیلما بناو چیروکا شمیما بیگم آماده کربون خلاطه بافتا یا تلویزیونی ورگرتن. خلاطه بافتا جعالی اکادمی بریتانیا سینما و تلویزیون وقتی پیشکش کرن. یک جه خلاطین هری مزنه لبریتانیا و که اسکاراوی ولاتی تیناس کرن. اف مصطفى علی هند بینن. مراسم داينا خلاته لمزنترين اوبرا لندن بريفاتشو كانال بي بي سي او بلغ فيلم شميمه برهم انيبو فيلم بحثا سربياتيا چكدار داعش شميمه دكه كوك بوكا داعش جيتي ناسكرن شميمه بيغوم كو نها 24 ساليه ولاتيه كبريطانيه د 15 ساليه خود تبري داعش ببو ج بريطانيا چبو سوري د سال 2019 داجي ناسنامه بريطاني جوي هاتبو گرتن شميمه نها لروج اوای کردستان لکامپا هول گرتیه لباجار باخم لالمانیا جی کوملای روناک آچاندی و کوملایتی پیشانگاه که شیواکاری جبو تابلوین شیواکار و رسام کرد و درمانساز بهزاد ابراهیم ساز کرد ده پیشانگاه ده هجماره که مزن جه روشنبیر و کسایتین کرد و نویسکاران بشتار بون آلمانجی نابوانده هبون شیواکار بهزاد ابراهیم جدیریکا همکو بو درمانساز بو سال 2015 کوچبری هولندا بو دمها دانزدان سال 2023 دا به سردان چوبو دیری که لوی داره کوچا داوی کربو پیوسته تماشاوان این هیجا جبو ما کردان نتنی 15 گلان روژا زمانی کردی به جمعت خواستن ام هر روز بکن روژا زمانی کردی جبر کش هر ملت کی بهتر پیوستی ما به پاراستن و پیشخستن وی زمانی هیا کرد چما 15 گلان دکن روژا زمانی کردی جبر کو روژا 15 گلان سال 1932 دیان لشامه هجمارا یکم یا کووارا هاوار در کتبو میر جلادت بدرخان او کووار در خستبو 57 هجمار جهاوار در کتبون دناورا سال 1932 دیان و سال 1943 دا او کووار هاتو بوشاندن هاوار جبر روش آبوری د سه قوناغ نخوش را در باز بو پشت را ادی هاتو بو راوستاندن لو کردستان و دروی کردستان کرد 15 گلانه دکن روژا زمانی کردی لروجاوای کردستان 15 گلانا ای سال وکه هر ساله روجا زمان کردی بویه جهه گهدانا روشنبیر نویسکار و سازی کردی بری سال 2011 لسوریه و روجاوای کردستان خوندن فیرکرین و پروردکرین بزمان کردی قدخه بو بدهان کس جعالی حکومت اوی ولاتی وجی جبر خباتات بر زمان کردی ده هاتن گرتن پشتی سال 2011 در فتن گل کرد لوان نافچیان جبو خوندنا بزمان کردی بهتر بونه به تایبتی پشتی و بونا دبستان پیمانگه و زانینگهان لروجاوای کردستانی چند نویسکارین کرد لروجاوای کردستانی جتور مدیایی روداوی را بحثا روشا زمان کردی لوی دوری دکن بری سال 2011 شخص زمان کردی لروجاوای کردستانی قدغم رژیم سوریه ری نداکو زمان کردی به خوندن و به نویساندن پشتی سال 2011 روشک نو پیدا بود لروجاوای کردستان زمان کردی گلکی لپیش کرد زمان تجاری پیش ناکوه و نظریا پروردی ربه و زمان کردی لروجاوای کردستان لدبستانان لپیمانگهان لزانینگهان ایرو تی خوندن و زمان کردی گلکی پیشکتیه و بحزاران پرتوکین بزمان کردی پیدا دبن کوبار و روزنامه بزمان کردی ایرو پیدا دبن امکارم بیجن زمان کردی لروجاوای کردستانی کتا قوناغه که نوته نویسکارکی دنجی بحثا پرسگریکن لپیش زمان کردی دکه و داخواز دکه گهدانکه بهتر بزمان کردی بیکرن روشا زمان کردی بریا 2011 براستی گلکی دهات قدخه کرن جهیلا دستهلاتی به هگر بلابوکک بهاتا
دبن کلابا دهات بشارتن بدزی کورس زمان بد بو بدزی دهات خوندن لنها روش پشتی 2011 روش هاتی بهرتن هنک آزادی شیبویی تبیولوژی دباوری آمد گلک پرسگریک دردکوین سەرۆکی یەکیتیە نویسکارên کوردستانە سووریێ بەحسا دەوڵەمەندی و خورتیا زمانی کوردی دکە و divê demê de li gorî demên berê guhdaneke bêhtir û baştir pê hatiye kirin. تا وەکە ئیرۆ کۆژ هەزارێ ساڵان بە ئەف زمان vî زمانی خۆپاراستیە ئەم کارن بێژن کۆ زمانê کوردی ئیرۆ گەهایە ئاستەکە باش bilinde ez nabêjim ew asta herî bilinde ji ber ku em hêjî di avakirina ziman de em hêjî di avakirina xwe de ne wek milletekî ji bo ku em xwe ava bikin û zimanê xwe ava bikin. Bêguman em di vê asta ku îro zimanê me gihayê de rastî jî asteke hêja ye ku em zimanê xwe karibin pê biparêzin û pirtûkê xwe pir bikin. Nivîsandina bi Kurdî îro baş çêbûye pirtûkên me pir bûne rastî jî pirtûkxaneya Kurdî dewlemend bûye zengîn bûye bi pirtûkên bi zimanê Kurdî. Pazdeyê Gulanê bi roja zimanê Kurdî hatiye naskirin li cem gelê Kurd rojeke pîroz tê dîtin. Ev helkeft girêdayî roja weşana kovara hawarê bû di sala 1932 de ji aliyê Mîr Celadet Bedirxan ve. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.